Oh, Eda. Wild garlic cream soupnya mama tuh. Hai geng, selamat datang kembali di channel mama. Jadi hari ini mama mau ngolah hasil panenan mama yang kemarin. Hasil panen wild garlic dan kucai yang di ladang bareng sama abang dan Kidos. Sebenarnya ini tuh tradisi kami banget tiap tahunnya. Jadi tahun lalu kalian pasti tahu kami juga pergi nyari wild garlic dan pergi nyari kucai. Dan tahun berikutnya juga itu sama Inang Simatua. Dan memang sampai sekarang belum ada resep yang mama share atau belum pernah mama kasih lihat kalian itu mau diapain sih mak gitu loh. Di Instagram story sendiri sering mama share, biasanya wild garlic ini kalau fresh gitu enak banget dibuat pesto atau dibikin sup. Kali ini mama mau ngasih lihat kalian yang simple-simple aja. Jadi mama akan bikin sup. Sebenarnya bikin pesto juga simple sih, tapi kebetulan yang mama petik juga nggak seberapa banyak. Biasanya mama dapat pesto gratisan dari Nang Simatua. Jadi karena berhubungin yang udah bikin, mama nggak bikin pesto. Oke, mungkin untuk yang di Indonesia agak susah ya ngedapatin wild garlic. Mama juga nggak tahu di Indonesia ada apa enggak. Sementara kucai itu sendiri buat mama pribadi itu sebagai pengganti bawang batak kalau mama bikin arsik. Jadi mama kasih kucai yang banyak tuh enak banget. Jadi sebenarnya kucai itu mirip-mirip kalau di Indonesia mirip bawang batak. Kalau orang Batak bikin arsik itu wajib pakai bawang batak, tuh enak banget itu. Jadi trik mama ganti bawang batak, berhubung di sini tidak ada bawang batak, selalu mama ganti dengan kucai. Dan itu rasanya 11-12 aja. Dan aku rasa mereka tuh satu rumpun ya, satu jenis mungkin ya. Dan daun batak itu sendiri rasanya bukan cenderung ke daun bawang ya, tapi memang ada rasa garlicnya gitu, ada rasa bawang putihnya itu seperti kucai. Kucai juga ada rasa garlicnya gitu loh. Jadi yang untuk diarsik biasanya mama cuci bersih, terus mama keringkan dengan tisu dapur, dan mama biarkan dia utuh panjang-panjang. Dan orang sini pada umumnya pakai kucai itu untuk taburan di atas sup. Jadi mereka potong-potong dulu. Kalau Inang nih ya udah dipotong-potong, digunting-gunting gitu, taruh di box, terus dibekuin. Jadi sewaktu-waktu kalau masak sup gitu kan disajiin di piringnya gitu, ditabur dia sama kucai. Walaupun dia beku nggak masalah, disendokin gampang banget. Seperti itu, ini Carlota kita kali ini. Jadi mama kasih lihat daunnya ke kalian. Wangi banget gengs. Jadi ini daunnya, mama pakai segini. Kalian lihat ini udah cukup kalau mau ngesup mah. Ini bakalan mama cuci bersih. Dan bahan-bahan yang lain mama kasih ke kalian juga. Jadi kita butuh kentang, bawang bombay, dan bawang putih sama butter. Dan pakai krim, whipped cream cair gitu untuk bikin supnya lebih creamy. Jadi kita pakai kentang ini kita potong-potong. Bakalan kita rebus, terus nanti kita pure semuanya. Kentang ini bakalan bikin tekstur si supnya itu lebih kental, lebih fast kayak gitu. Ya wes, mama kasih lihat deh cara bikin wild garlic soup khas Austria. Mungkin kalian bingung ya, ini namanya udah wild garlic, terus kenapa di bahannya juga masih pakai garlic gitu atau pakai bawang putih. Jadi ini tuh rahasianya gengs, sama bawang ini ya. Jadi rasa supnya itu lebih medok gitu loh, lebih gitu, lebih pakem, tahu nggak? Terus yang di sini ini kukusan mama mau ngukus edamame. Kebetulan ada ngeliat di supermarket dan mama terkejut sekali karena selama ini beli edamame selalu di toko Asia. Dan tadi ngeliat di supermarket dekat rumah ada, jadi kita langsung beli 2 bungkus karena kami doyan banget makan edamame. Biar mama ambil ya. Tuh, ini tuh edamame. Mari kita buka, kita lihat gimana sih dalamnya. Wah, ini lihat. Seger-seger banget. Tapi kayaknya lebih gede-gede yang di toko Asia deh, gengs. Nggak masalah. Ini kocik doyan banget. Awal-awal sih ya, nama juga anak berubah-berubah, kadang seleranya ini, selera yang itu gitu. Jadi ini bakalan kita kukus 2 bungkusnya. Karena kita penggemar edamame. Oke, sekarang kita tumis bawang bombaynya dulu. Jadi emang masakan sini itu cenderung ya, tumis-tumisannya pakai butter kayak gini, bawang-bawangan kayak gitu. Ini tipikal sini banget. Terus kita masukin bawang putihnya. Terus kentangnya agak sedikit ditumis sebentar gitu.
Lalu kita kasih air. Udah deh. Ini kita masak sampai si kentangnya empuk. Baru nanti wild garlicnya kita masukin. Dan namanya juga selera orang beda-beda, jadi yang dimasukin ke supnya juga pasti beda-beda gitu. Ada yang doyan pakai muskat atau apa ya itu namanya, pala bubuk. Terus ada yang juga suka dikasih apa, bubuk ketumbar. Pokoknya yang begitu-begitu deh. Mama sih suka yang original seperti ini. Tinggal kasih garam. Kasih dikit aja, dikit merica. Pastinya biar gurih, Mama kasih gula. Udah deh, ini kita biarkan sampai kentangnya empuk. Ini kukusannya juga udah mulai panas banget. Panas. Sekarang kita masukin edamamenya. Sehat banget ini, gengs. Ini kita kukus dan di belakang juga sudah menggurak-gurak, kalian lihat. Nih udah menggurak-gurak. Kita masukin si wild garlic. Kalau mau dipotong-potong silahkan. Mau langsung gini aja silahkan, karena toh dia bakalan kita haluskan gitu. Oke, jadi ini kita angkat ke sini ya, gengs. Dia udah kita didihkan sebentar. Sekarang ini kita haluskan. Udah kayak gini. Jadi ngeliat teksturnya don't worry sih, dia agak-agak cair gitu karena nanti masuk si whipped cream cair. Dia bakalan kental juga gitu. Jadi warnanya hijau gini ya. Mirip-mirip sama sup bayam atau sup brokoli. Kita masukin krimnya. Wow. Ini mau Mama tes. Tes. Yamo. Ini jadi kayak apa ya? Daun singkong tumbuk gitu ya. Sayur daun singkong tumbuk. Dan kali ini itu kita bakalan makan sup dengan edamame. Kita makan yang ijo-ijo. Tuh. Ini dia nih, dia udah kental banget tuh, lihat. Bener-bener cream soup. Wild garlic soup atau bealau soupe ala Mama. Atau bealau cream soup ya. Lupa krimnya. Nah, kita siap-siap mau makan. Edamame juga, si edamame. Apa kabarnya nih si Eda? Oh, Eda. Kita lihat si Eda. Ini juga udah kelar nih. Mama kasih lihat kalian step berikutnya. Kayak gini. Terus kita tabur dengan garam. Kita tuang supnya. Yuhu! Bealau cream soup. Ui, Achtung, deine Haare. Sup bang, nggak mau. Ya udah, Mama aja yang makan ya. Was ist das? Da ist Stinkebohne. Nein, ist keine Stinkebohne. Ist wieder Mama. Schausemento. Ja, aber es ist ein bisschen schwierig. Ini buat apanya? Buat kulitnya. Schon gesalzen? Ya, di sini. Ein bisschen mehr. Warum ist bei mir keine Erbse? Punyanya Menta kosong ya edamamenya. Diese blöde Ja. Erbse. Doch? Tunggu, Mama aduk dulu. Ja? Ah ja, ich hab Glück. Willst du oder nicht? Da ist schon ein Schuss. Da,
Iya, dimakan gigit. Ich glaube, Tanne. Oh jatuh. Selamat makan. Selamat So, makan. ein bisschen vorher keine Bohnen. Kita makan hijau-hijau. Das ist viele Betrüger, ha? Banyak yang kosong. Ja. banyak yang 2 oder 3, 1. Hey, warum habt ihr Bohnen in Wisch oder was? Hmm. Schau, Manta. Ini mah lama-lama supnya nggak di. Wie man Beste macht. Nggak Nicht dimakan. mit Zähne. Gepatzt. Langsung ambil. Ini ah. Weißt du noch, wie in der Werbung wie so Louis. Hey Mama, weißt du noch, wie immer in der Werbung von dieses, das so plupp ist das rauskommt und dann die so leckeren Erbsen. Lecker. Papa, sag nicht super. Warum nur nicht super? Ja. Warum nicht super? Duduk tapi. Ya, apa duduk. Papa, nicht super. Nggak mau sup. Die schauen irgendwie wie grüne Nüsse. Wih, ngantuk. Bohnen, ja. Ja, wie grüne Nüsse. Wih, ngantuk. Deshalb noch Iya. mehr. Ini udah mama kasih. Salz. Noch aufmachen. Schau, Oh, panas. schau. Ja, mach ich mit Händen. Yummy. Mama, nicht da. Warum ist, Oh, taruh deh warum kau. ist eine Erbsenmette drin? Tuh. Enaknya. Ini bijinya gede banget. Gendut. Gott sei Dank kann ich mit Hack. Mama, schau. Gott sei Dank kann ich mit Hack. Und dann ist alles gewonnen. Kalau gitu nggak usah bikin edamame tadi kan. Schau, Mama, Biar Gott sei sup Dank jadi makan dulu. Schau, Papa, siehst du, Gott sei Dank kann ich mit Hack. Und dann halt gedrückt. Loncat. Dann Papa. Siehst du? Ein Grün. Ntar mama belum kasih lihat kalian. Papa, der Rot. Gut. Schau, eins. Der Rot. Schau, Mama. Tunggu. Aufmachen. Jadi di sini orang-orang sering makan sup itu dikasih ini namanya bak epsen. Ini tuh kayak tepung ya. Tepung goreng gitu loh. Bulat-bulat, jadinya crunchy kalau ditaruh di cream soup. Tuh. Dan ini nih sih wild garlic cream soupnya mama tuh enak banget, gengs. Mantep, gengs. Dingin-dingin gini. Hast du recht, die sind rausgefallen. Und im Glas Kann man dann setzen. nicht schon. Und im Glas. Sah. Ist jetzt klar, Mama, lecker. Und dann kann man das. Sayang lagi sup. schau jetzt. Mama, jetzt ist das da oben. Jetzt ist Bitte schön. Schau, Mama, pass mal auf. Mama. Terus ya. Und dann. Bisa ada nih spilling. Ini, dia war ini. Kamu kayak mandor sih nggak bisa duduk. Duduk. So sieht man dich nämlich. Schau, das ist ein bisschen geschnitten. Oder? Louis Coffee's back. Du, Mama, schau mal. Ja. Duduk. Lauter. Also im Asialaden war besser. Ya ke? Kata abang yang dari Asia lebih enak loh. Emang bener. Hui. Van Geschmack is auch süßlich hier, von geschmackvoll eigentlich, ja? Oh nein, der ist runtergefallen. Yang, Suppe. ya. Yang dari toko Asia emang rasanya lebih medok loh. Was? Edamamenya. Nein. Tapi sesekali nggak apa-apa lah ya, sebenarnya nggak jauh kan. Da drinnen, Mama. Supermarketnya sini nih, jalan kaki nggak sampai semenit nyampe. Ternyata toko Asia nggak ada. Horas. Was? Kadang gitu, kadang si Taci barangnya ada gitu yang udah horas. Yang udah biasa mama beli Hui.
Terus kadang tuh berbulan-bulan nggak ada gitu. Padahal mama kan kesana juga paling 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Kadang yang udah terakhir aku beli tuh udah nggak ada gitu. Mein Hand. Indomie kadang setengah tahun udah ada. Kami jarang sih makan Indomie. Apa sih dari film? Ja, das sind das Verlorene. Mental jumping bean. Ja, das schmeckt auch super. Sudah, wenn du nicht isst. Mama yang makan. Dia awal-awal mama beli, Schau, Mama. dia aja yang ngabisin. Schau. Udah bosan deh kayaknya. Schau. Mantap. Ternyata supu udah habis. Sampai ingat loh. Dann will aufhören, das ist süßig. Minta dong, bagi. Buka buat mama, buka. Ich mache es. Oh, Zoe bukain buat mama. Was ist das, ne? Louis juga. Na. Ih, pelit amat. Oh, makasih Zoe. Oh, makasih Menta. Ja. Ya, kulitnya. Mana kacangnya? Ich glaube, du bist zu dir gemein. Louis duduk. Sonst beißt den Krokodil den Futter. Du hast ja Krokodil oben. Dann ist Louis selbst Krokodil und Louis muss selbst erst Das heißt Schwanz Wasserkrokodil. Habis? Nanti kita udah nyantai, kakak saya ngerjain PR, terus mama mau ngopi-ngopi, baru itu nanti bilang lapar, biasa. Kayak gitu. Sama, Mama. Ya, kayak gitu mah biasa. Makasih. Udah ya. Kocik nanti kamu kugos sampai nangis, lihat aja. Gosok sampai nangis. 1. Nggak dipegang-pegang semuanya loh. Ya. Kebiasaan. Mama. Udah bisa ngerem. Aber in Deutschland. Iya, enak banget semua. Habisin. Waren das alle? Iya, 2 bungkus sih ya. Harus jalan aja ke supermarket beli. Harganya 1 bungkusnya, 1 boxnya 2,50 kan? 2,50 €. Kannst du Sekitar das als Löffel? 30. Sekarang dolar naik. Sekarang euro naik ya. Ya 44.000. 1 bungkusnya. Okay. Kita bilang bye-bye yuk. Bilang, Makan dulu ya. ya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Es ist gitu. Loncat kacangnya. Mama, makan dulu ya. Makan dulu ya. Mama, Iya. es ist so runter gewesen. Thank you for watching. Sayang sekali mungkin di Indonesia nggak bisa nyobain resepnya karena nggak ada garlic, nggak ada white garlic. Sama-sama. Sama. Sarangnya. Ganz schnell. Sama-sama. Sarangnya. Das ist super, da bist du. Ja? Ich habe den Teil gefunden von dieser. Bye. Welcome. Bye, und wer schaut jetzt aus? Three. Bye, wie schaut das aus?